Үрәгәри министерствода быйылгы сылы осколага кирененин ағсастағы оғылыры итәрі тәрелтелер сылларынан билдер бите. Момар ойынугар бу сылы итәтчі көмілі ден сонун конкурсынан арыдылар. Маннык күрәк биһиге район мутугар аан бастааны тылынна. Күрәккә 9 итәчі көмілі хәтчілері төт түйімәғінен көн көрістілер. Бұл конкурска кіттібіт оғылыр. Олы сталаннақ кіргіттері біт, үшігей маннык күрутын маннык ялларыгар бағарабын. Конкурсаннар кыджыкта бейлерин идилерин таба үктеммит опуттағы лехет болаларын түхіме қайы айымнилақтық арыян істелер. Конкурска сүрдәг әлбәк кыттачы кытынна, 9 кыттачы кытынна, ононна ха үйребит, биһиге онна бу хүддәг улахан үрдүк тахымнақтық болда деммин үйребин, онна бу биһи конкурстер елбетигер көмөлөспүт биһиге бу предпринимательлер бытыгар, предприниматель сылынан киллер итетигистен ягардалибит, онна улахан ден мактал бытын тирердебит. Күрәк түмігінен кыйылағынан Орион кинин теремок детсадын үләйті Светлана Федоренко тағыста. Конкурска кытты пар улахан мактал тирердемете. Бен бирге өлелер коллегалар бар. Киндер миха көмөлһөннөр бу кайны сетистим яккап. Онна бу кайбыппын хатыр ием түрәбик күнә кинеха анныдын. Бирге түмсүттен әби әрчим әбинен итәчилер уянларынан тарқастылар. Кристина Кривошапкина, Сақа телевидениете,